ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. тағйирёбии иқлим яке аз таҳдидҳои глобалии асри 21 ба шумор меравад. Ин раванд боиси дигаргуншавии муътадилияти иқлим ва афзоиши ҳодисаҳои табиӣ мегардад, ки таъсири манфӣ ба башарият ва муҳити зист дорад. Сабабҳои асосии тағйирёбии иқлим афзоиши партовҳои газҳои гулхонаӣ аз фаъолиятҳои инсонӣ, аз ҷумла истихроҷи сӯзишворӣ, саноат, кишоварзӣ ва нобудкунии ҷангалҳо маънидод мегардад. Тоҷикистон дар навбати худ бо пешоҳангӣ ва ташаббусҳои ҷаҳонӣ дар самти пешгирии раванди тағйирёбии иқлим таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба андешидани тадбирҳои таъхирнопазир ҷалб менамояд. Шарҳи Фахриддини Муҳаммад Юсуф. бо дар назардошти дигаргуниҳои иқлимӣ ва ҳифзи табиат имрӯз олимон ба таҳқиқу омӯзишҳои нав мепардозанд. таъсири техногении инсон ҳамчун омили гармшавии сайёраи замин ин аз вобаста аст аз партофтани газҳои гулхонаӣ. газҳои гулхонаӣ яъне ки ин ҳаман газҳои сабуки шаффофе мебошанд, ки дар натиҷаи фаъолияти истеҳсолии инсон ба ҳавои атмосфера партофта мешаванд ва онҳо дар қабати болоии атмосфера ҷамъ меоянд ва онҳо гармии офтобро гузаронида хориҷшавии онро маҳдуд мекунанд. афзоиши партовҳои газҳои гулхонаӣ асоси тағйирёбии иқлим баҳогузорӣ мегардад. ин аст ки дигаргуниҳои табиӣ, хушксолӣ, лапишҳои иқтисодӣ ва болоравии арзиши маводи озуқа дар замони навин дар аксар кишварҳои ҷаҳон чун мушкилоти ҷиддӣ пазируфта шуда. камбуди ғизо ва оқибатҳои ногувори он андешидани тадбирҳои бетаъхирро тақозо мекунад. тағйирёбии иқлим як таҳдиди глобалии асри 21 аст, ки ба ҳаёт дар рӯи замин таъсири манфӣ мерасонад. барои пешгирӣ ва муқовимат бо ин таҳдид бояд тасмимҳо дар самти кам кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ, муҳофизати ҷангалҳо ва истифодаи технологияҳои сабз мутамарказ карда шавад. рӯбарӯшавӣ ба таҳдидҳои глобалӣ чун тағйирёбии иқлим бобати коҳиш додани ин раванд амалҳои мушаххасро баҳри кам кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ, гузаштан ба манбаъҳои тоза ва барқароршавандаи энергия ё энергияи сабз пеш овардааст. ин гузариш имконият медиҳад, ки ояндаи экологӣ ва иқтисодии устувор таъмин гардад. ҳадафи наву натиҷабахш, яъне гузаштан ба энергияи сабз, иқдоми зарурӣ барои ояндаи устувори экологӣ ва иқтисодӣ мебошад. бо истифодаи манбаъҳои тоза ва барқароршавандаи энергия, коҳиши партовҳои газҳои гулхонаӣ таъмин шуда, ҳифзи муҳити зист беҳтар ва бехатарии энергетикӣ таҳким меёбад. пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ, хусусан дар доираи созишномаи Париж вобаста ба тағйирёбии иқлим пазируфта шуданд ва он аз ҷониби 196 кишвари ҷаҳон ба тасвиб расонида шудааст ва кишварҳои ҷаҳон ба хотири ба танзим даровардани фаъолиятҳо вобаста ба тағйирёбии иқлим дар доираи созишномаи мазкур ӯҳдадориҳои муайянро гирифтанд, ки то соли 2050 ё 2100 имрӯзҳо дар сари ин масъала мубоҳисаҳо идома дорад ва онҳо бояд ки гармшавии ҳароратро дар сатҳи аз 1 то 2 дараҷа нигоҳ доранд. ҳушдор ва таклифи пешбурди амалҳо баҳри коҳиш додани таъсири манфии дигаргуниҳои табиӣ аз ҷониби Тоҷикистон, аз ҷумла президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи ҷаҳон пайваста муаррифӣ шуда. раванди татбиқи нақшаҳо ҳамгирӯии муштаракро тақозо мекунад. бо такя ба ҳадафҳои рушд дар ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай консепсияҳои амал дар тамоми самтҳо рӯи кор гирифта шуда самар медиҳанд. дар шароити тораф мураккаб гардидани вазъи иқтисодӣ дар ҷаҳон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ояндабинӣ пайваста андешидани тадбирҳои муассир чун истифодаи мақсадноки захираҳои табиӣ, манбаъҳои обӣ, рӯйовардан ба самаранокии истифодаи заминро ҳатто дар кишвар ҳидоят менамоянд, ки зина ба зина самар медиҳад. дар заминаи ташаббусҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади коркард ва ба бозори ҷаҳонӣ ворид намудани маҳсулоти ватанӣ тадбирҳои муайян анҷом дода мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтари Кӯҳистони Бадахшон ба ин масъала таваҷҷӯҳи хос равона гардида ҷиҳати истеҳсоли бештари равғани ангат, ки хусусияти давобахшӣ дорад, коргоҳҳои нави истеҳсолӣ бунёд мегардад. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. ҷиҳати тақвият бахшидани соҳаи истеҳсолӣ ва мусоидат ба равнақи соҳаи кишоварзиву саноат дар ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат таваҷҷӯҳи хоса равона карда шуда, бо мақсади коркарди меваи ангат ва истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологии тозаи равған имкониятҳои мавҷуда мақсаднок истифода шуда истодааст. имсол ҳамчун қитъаи иттилоотии мо дар ба воситаи
و همکاری برنامه برگ سبز در نویها در اساسات خوشگی قانونی حقیقت دیروشان همچون قطع پلوتی در 8 هکتار رسانه‌های شفاهی از قبیل انگات، زیلول و خوچ شنانده شدند. در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان با پرورش میوه انگت و جمع‌آوری سروقتی آن از گرد و اطراف ساحل دریا و شناندن درختان نو اعتبار مخصوص داده شده. برای به بازارهای جهانی وارد نمودن محصولات کارکرد شده تدبیر اندیشی نموده ایستادند. با تکیه به فایده بخشی بوته میوه انگت در شرایط بلندکوی مرغاب نیز همساله نهال این درخت فایده بخش شنانیده شده نشأ و نمای آن خوب مشاهده می‌گردد. زیرا با ساخته مورد بهره برداری قرار دادن کارخانه کارکرد انگت جمعیت دارای مسئولیتش محدود گلچهره در ناحیه اشکاشم پرورش و نشأ و نمای آن نیز خوبتر خواهد گردید. باید گفت که کارخانه با خرج 920,000 سامانی بنیاد یافته برای ناحیه دوردست اشکاشم اهمیت مهم دارد، زیرا در آن در برابر استحصال محصولات از نگاه اکولوژی تازه روغن نیز کارکرد می‌گردد. روغن انگت به بیماری‌های زیاد دوا بوده در کارخانه با استفاده از موثرترین تکنولوژی با صفت بلند کارکرد می‌گردد. از اشیاء خام میوه انگت در کارخانه مذکور 12 نوع محصولات استحصال کرده شده برای بازار مهنت به فروش برآورده می‌شوند. برای جمع‌آوری میوه انگت قریب زیاده 100 نفر مشغول یعنی کار هستند، صاحب مبلغ گشتند. در ماده اول دوم این استحصالی که ما می‌نماییم برای بسیار قریب از 18 قبیل دردار دوا است. از برای زخمی معده، زخمی دوز انگشته، کفیش دست، لب، پای، کسلی‌های زنانه تبابت می‌نماید. باید گفت که انگت رستنی شفابخش بوده در بلندکوه‌ها و دشت‌های منطقه کوهی بسیار دیده می‌شود. از روغن این رستنی شفابخش برای معالجه هر گونه بیماری‌ها فراوان استفاده کرده می‌شود. گرچند سال‌های پیش به استحصال و کارکرد این نمود رستنی شفابخش کم توجه ظاهر می‌گردید، اکنون این روند همه طرفه دستگیری یافته در برابر دیگر گوشه و کنار مملکت در ولایت مختار کوهستان بدخشان رشد همه‌جانبه پیدا نموده است. از دید عالمان ساحه بیولوژی میوه انگت منطقه بدخشان نسبت میوه انگت کشور اولای روسیه زیاده از 6% روغن‌ناک‌تر میباشد. روغن‌ناکی میوه انگت حدود بدخشان به بلندی منطقه از سطح بر وابست میباشد. از اینجا فایده آن هم همچون گیاه داروواری زیادتر میباشد. از روی اطلاع مسئولین کارخانه بعد رسما به فعالیت آغاز نمودن کارخانه امکان دارد اقتدار استحصالی را در یک سال از 500 کیلوگرم روغن انگت بیشتر نماید. فراهم آوردن شرایط و امکانیت خوب کارخانه برای باز هم بهتر نمودن صفت، زیاد کردن شماره جایهای کاری و بهتر نمودن نامگوی محصولات از روغن انگت استحصال شونده چاره‌های ضروری اندیشیده ایستاده است. در دایره آمادگی‌ها به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه درقد ناحیه فرخور با سهم صاحبکاران وطندوست راه‌های محلی منفرش گردیده، راه‌های پیاده‌گذر بتون‌پوش و کوچه‌ها چراغان کرده می‌شوند. همچنین ساکنان برای دسترسی به آب تازه نوشاکی تدبیرهای عملی می‌اندیشند. گزارش انورشاه سیدعلی‌زاده. با استقبال جشن فرخنده سیاسی ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، بنیاد و تعمیر و تجدید انشاءات تعیناتی گوناگون در شهر و ناحیه‌های مملکت رواج تازه کسب نموده است. در این برابر کارهای سازندگی و آبادانی همزمان در دهه درقد جماعت دهات درقد ناحیه فرخار مرام تازه دارد. به خاطر جانبداری از سیاست دورندشانه و بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با اقدام صاحبکاران محلی دلشاد رحیمов، سلطانشاه نظرov، رحمان علی احمدزاده و حشر دست جمعیت اهالی یک قطار انشاءات حیاتاً مهم بنیاد کرده می شوند که این روند به واسطه به بهتر شوی اینفراستراکچور دهات، فراهمسازی شرایط و امکانیت‌ها در سطح محل و بلندگردیدن سطح نیکوحوالی این روستا ارزیابی می‌گردد. با اطلاع مسئولان در دهه درقد طبق نقشه مسافت 3.5 کیلومتر راه دهه منفرش گردیده زیاد از 140 ستون پایه‌ها با دستگاه‌های روشندهی و در دو چهارراه 7 چراغک نصب کرده می‌شوند. در مرحله اول راهسازی تشبثکاران عزم گرفتند که با استفاده از سنگ و شغل راه‌ها را تخت و هموار نموده در مرحله بعدی کارهای منفرش‌کنی را آغاز بخشند. در زمینه چنین اقدام راه‌اندازی گردیده همزمان مسافت 3.5 کیلومتر جویبارها و راه‌های پیاده‌گذاری شفتی را بتون‌پوش کرده می‌شوند که این حال کارهای ساختمانی در این سمت نیز با سرعت ادامه دارد. علاقه وصل و نصب 7 چراغک و دیگر علامت راه در جای‌های معین گردیده دهه بلوزیک انجام یافته، نصب دستگاه‌های روشندهی شروع می‌گردد. جهت فراهم آوردن شرایط مساعد روزگار ساکنان از جانب صاحبکاران وطندوست و احسانکار در این روستا برای تعمیر راه‌های ماشین
روشنگرد مهیاسازی اینفرаструктури ضروری همچنین رفع مشکلات نورسایی آب نوشابه نیز به نوبت گرفته شده است. یادآور باید شد که ساکنان دهه در خط نوحه فرخار چندین سال باز از نرسیدن آب آشامیدنی تنقیسی میکشیدند با مقصد از بین بردن این مشکلات با سهمی سالگرانی میهنپرست از مسافه 5 کیلومتر دور از مرکز دهه مذکور آب نوشابه کشانیده می شود. در این زمینه علاقه کردن چای عمودی آغاز گردید در چقوری آن 70 متر را در بر میگیرد. با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات باد و هوای مساعد مملکت شخصان سخاوتپیشه و ساکنان زحمتقرین جامعه دیهاتی در قد بهره هر چیز زودتر به انجام رسانیدن کارهای به نقشه گرفته شده تمام نیرو قوای خویش را صرف نموده جهت رشد بخشیدن اینفراستراکتور دهات سعی و تلاش‌های همه‌جانبه می‌نمایند تا بهره استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی حصه ارزنده گذارند. انور سیدعلیزاده، سعید حمیدی شریف، ناحیه فرخار، اخبار. бо мақсади рушди соҳаи маориф ва ҷавобгӯи талаботи замон ба роҳ мондани таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд имсол 73 иншооти соҳаи маориф аз ҷумла синфхонаҳои иловагӣ, кӯдакистон ва толору майдончаҳои варзишӣ сохта ба истифода дода шудааст. ҳамзамон дар ин самт корҳо идома дошта инфрасохтори соҳа марҳила ба марҳила мукаммал гардонида мешавад. маълумоти бештар дар гузориши маҳмуд аҳмадзода ва дилшод юсуфӣ. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарӣ ва таваҷҷӯҳи ғамхории доимии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри беҳтар намудани шароити таълими хонандагон, омӯзиши фанҳои таълимӣ, баланд бардоштани савияи дониши насли наврас бо сохтмони биноҳои таълимии замонавӣ муҷаҳҳаз бо воситаҳои таълимӣ, лабораторияҳо барои дарсҳои амалӣ баҳри насли наврас шароиту имконияти ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир фароҳам меоранд. 959 муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ки дар онҳо айни замон 578310 нафар хонандагон таълиму тарбия мегиранд, 566 бинои иншооти соҳа барои таълиму тарбия то 88000 наврасону кӯдакон маҳз дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат сохта шуданд, ки бо ин ҳисоб метавон имрӯз иброз намуд, ки бинои иншооти соҳаи маориф дар ин давра беш аз 60% куллан нав карда шуданд. мувофиқ ба нақшаҳои кории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд мебоист давоми солҳои 2022-2026 ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят танҳо аз ҳисоби буҷети давлатӣ 60 бинои нави таълимӣ барои беш аз 18 000 нафар хонандагон сохта мавриди истифода қарор дода шавад. дар баробари иқдомҳои давлатӣ сокинон соҳибкорон низ ташаббус намуданд ва бо ин ҳисоб дар 11 моҳи соли равон бо сохта ба истифода додани биноҳои таълимӣ, синфхонаҳои иловагӣ ва 21 000 нафар хонанда дар ду баст шароити таълим фароҳам оварда шудааст. дар партеви дастуру супориш ва ҳидоятҳои сарвари давлат дар шаҳру ноҳияҳои вилоят сохтмони бинои мактаб, синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ вусъати тоза касб намуда истодааст. қобили зикр аст ки дар давоми 11 моҳи соли 2024 дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 73 иншоот бо 10745 ҷои нишаст дар як баст аз ҷумла дар назди 65 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 331 синфхона бо 9365 ҷои нишаст, 7 толори варзишӣ, 13 майдончаи варзишӣ ва 8 бинои муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бо 1380 ҷои нишаст мавриди истифода қарор гирифтанд. иншоотҳои сохташудаи истодаи соҳаи маориф аз ҳисоби маблағҳои буҷети маҳаллӣ, аз ҳисоби соҳибкорон ва шахсони саховатпеша ва инчунин тариқи ҳашар имрӯз сохта ба истифода дода шуда истодааст. биноҳои муассисаҳои таълимию томактабӣ мувофиқ ба ҳамаи қоидаю меъёрҳои талаботи таълиму тарбия аз ҷумла синфхонаҳои муҷаҳҳази таълимӣ, лабораторияҳои фаннӣ, аёниятҳо муҷаҳҳаз карда шуда дар муассиса маҷлисгоҳ, китобхона, толори варзиш, ошхона ҷойгир ва ҳамзамон баҳри таъмини гармӣ дар фасли зимистон маркази мустақили гармидиҳӣ ташкил ёфтаанд. дар баробари тадбирҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати бунёди биноҳои нави таълимӣ, кӯдакистонҳо ва таъмиру муҷаҳҳазнамоии муассисаҳо дар натиҷаи корҳои тарғиботию фаҳмондадиҳии мақомоти маҳаллӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят сокинон, соҳибкорон, шахсони хайрхоҳ ки барои адои ҳаҷ маблағ ҷамъ намуданд бо дар назаргирии талаботи маҳал баҳри таълими тарбияи хуби фарзандон дар бунёди биноҳои таълимӣ саҳмгузорӣ менамоянд. дар ноҳияи ҷаббор расулов ба иттилои масъулини шӯъбаи маорифи ноҳия дар деҳоти дурдаст имсол 3 биноҳои таълимии замонавӣ бо дастгирии давлатии шарикони рушд сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. чунин биноҳо дар ҷамоати деҳоти ҳаёти нав, гулхона ва ҷамоати деҳоти сомонiyonро дар бар мегирад.
در دهه تاجیک‌آباد ناحیه جبار رسولوف بنای تعلیمی رقم 10 عبارت از 12 سیمخانه با سهمگذاری ساکنان صاحبکاران والدین خوانندگان ساخته مورد استفاده قرار داده شده است. بنای تعلیمی که دارای شرایط ضروری می باشد برای تامین گرمی در فصل زمستان مرکز گرمایدهی نیز تشکیل یافته است. این تشبث نیک ساکنان والدین به آن مساعدت نمود که امروز فرزندان آنها در شرایط بهتر آموزش گیرند. دورتر از بنای تعلیمی ساختمان بنای کودکستان نیز ادامه دارد. در برابر ساختمان بناهای نو در مؤسسه هایی که سالهای زیاد فعالیت دارند کارهای تعمیری انجام داده شده است. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 17 در مرکز ناحیه جبار رسولوف واقع بوده در آن 1453 نفر خوانندگان تحصیل می‌نمایند. امسال در نزد مؤسسه میدان معاصر ورزشی بهره گذراندن درس‌های تربیت جسمانی، رشد عمومی گردیدن فوتبال ساخته شده است. تریزه‌های سیمخانه‌های تعلیمی با مقدار 120 عدد با پلاستیکی عوض کرده شده، آشخانه تعمیر با تجهیزات آماده‌سازی خوراک تامین و اینچنین 100 جفت میز و کرسی‌های مکتبی نو کرده شدند. این تدبیرها در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 17 ناحیه جبار رسولوف با دستگیری مقامات محلی، تشبث ساکنان، والدین خوانندگان عملی گردید. در ناحیه سپیتامین باشد سال روان در دایره لایحه کسا هزار در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16 بنای علاوگی عبارت از 8 سیمخانه برای فراگیری 480 نفر خواننده با تحصیل در 2 بخش ساخته و استفاده داده شد که مشکلی جای نشست حل گردید. در جماعت دهات کروش بنای علاوگی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 برای تحصیل 100 نفر خواننده در 2 بست با سهم صاحبکار محلی ساخته امروز خوانندگان تحصیل دارند. در نزد مؤسسه برای خوانندگان بنیاد آشخانه مکتبی نیز ادامه دارد. بنابر زیاد شدن شماره خوانندگان، طلبات و جایهای نشست در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 ناحیه سپیتامین طریق حشر دست جمعی ساختمان بنای تعلیمی داشانه برای تا 480 نفر خواننده در 2 بست ادامه داشته، ساختمانچیان از حساب ساکنان محلی مشغول کارهای ساختمانی میباشند. بنای علاوگی مؤسسه قامت افراخته در سال خوانش 2025-2026 برای تحصیل خوانندگان آماده کرده می شود. در مجموع در ناحیه سپیتامین در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم‌های 3, 9, 15, 19, 20, 23 و مکتب رقم 3 سیمخانه‌های علاوگی ساخته می شوند. برابر ساخته به استفاده دادن بناهای تعلیمی سیمخانه‌های علاوگی بهره فعالیت خود در شرایط موافق و کارمندان شعبه معارف در ناحیه جبار رسولوف و ناحیه سپیتامین بناهای علاهده شعبه معارف در این 2 ناحیه ساخته می شود. بناها با مساعدت وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ساخته می شوند و این حال بنای علاهده شعبه معارف ناحیه جبار رسولوف در مرحله انجامیابی قرار داشته، ساختمان بنای کاری ساحه در ناحیه سپیتامین ادامه دارد. همین گونه امروزها در همه شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت خصوصا در دهات دوردست ساختمان بناهای نوی مؤسسه‌های تعلیمی و سیمخانه‌های علاوگی ادامه دارد که به خاطر مطابق شدن با زمان معاصر بهترنمایی سطح آموزش فن‌های تعلیمی زبان‌های خارجی عملی می‌گردد. бунёди 101 иншооти гуногун таъинот нақшаи нави рушд бо низоми муосири рушди маҳал. дар ноҳияи тоҷикобод корҳои созандагӣ ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатӣ вусъат дошта бо тарҳ ва шароити муосир иншооти соҳаи маорифу тандурустӣ ва фарҳангу варзиш ба истифода дода мешавад. тафсилоти бештар дар гузориши эдигули маҳмуд. ноҳияи тоҷикобод ҳамқадами истиқлоли давлатии кишвари азизамон ба шумор рафта. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади рушду инкишофи хоҷагии халқ барномаҳои зиёдеро амалӣ намуда истодааст то пешрафти иҷтимоиву иқтисодии ин ноҳияи дурдасти кишвари азизамон таъмин карда шавад. аз ҷумла бо шарофати истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон давоми солҳои охир даҳо биноҳои маъмурӣ ташкилоту идора муассисаҳои таълимиву тандурустӣ ва дигар иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ бунёд шуда раванди корҳои ободонӣ дар ҳудуди ноҳия боз ҳам рушд ёфта истодааст. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи тоҷикобод 101 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. аз ин шумора то ба ҳол 50 иншоот сохта ба истифода дода шудааст. дар 37 иншооти боқимонда бошад корҳои сохтмонӣ идома доранд. имрӯзҳо дар ҳудуди ноҳияи тоҷикобод як қатор барномаҳои созанда аз қабили хатти оби нӯшокӣ бунёди муассисаҳои таълимӣ тандурустӣ ва дигар иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ идома дошта бештари корҳои сохтмонӣ дар як қатор иншоот дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад.
از جمله سالها باز اهالی مرکز ناحیه از نرسیدن آب نوشابه تنقیصی میکشیدند. این است که برای حل مشکلات موجوده حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد لایحه خط آب نوشابه را برای 415 خواجگی عملی نموده ایستاده است تا مشکلات جای داشته پورا برطرف گردد. وصل و نصب قبرهای آبگذر از محل آبانبار تا مرکز ماموری ناحیه از جمله کارهای باقی مانده به شمار رفته آن از روی نقشه عملی خواهد شد. ما کارهای ساختمانی از 26 ایون سال 2024 آغاز نموده. کارهای ساختمانی در خط آب نوشابه شهرک ناحیه تاجیک‌آباد شروع نمودیم تا امروز از طرف شریکان رشد مبلغ‌گذاری شده است. خط آب نوشابه که ما تا امروز با مرکز ناحیه آوردیم در مسافه 4200 متر می باشد. غنجایش آبانباری خط آب نوشابه شهرک 200 کوبه که عبارت برای 400 خواجگی شهرک وابسته شدگی است. این حال باشد کارهای ساختمانی را ما الکی در مرکز شهرک آغاز نموده. ریختن کلودس‌ها و تقسیمات خط آب نوشابه که اقتداری 400 نقطه را درست ما حرکت داریم که در مهلت داده شده فرمایشگر کارهای ساختمانی را سر وقت با صفت بلند به انجام رسانیم. در دهه شینگ جماعت دهات ظفرآباد اهالی اقدام گرفتند که ساختمان خط آب نوشابه به مسافه 15 کیلومتر را انجام دهند. الکی در قسمت بالای دهه آبانبار برای ذخیره آب بنیاد شده ایستاده است تا از این محل به خانه‌های استقامتی اهالی خط آب وصل و نصب کرده شود. تا همین دوره سال جاری باشد زیاده از 70% کارهای ساختمانی اجرا شده. ذخیره آب موجوده برای تامین اهالی دهه پورا بسنده می باشد. ساختمان خط آب نوشابه دهه نوآباد با درازی 11 کیلومتر اساساً از حساب اهالی برای تامین احتیاجات 220 خانواده بنیاد شده ایستاده است. بیشتر کارهای ساختمانی از قبیل وصل و نصب قبرهای آبگذر از سربند اساسی تا نزدیکی دهه انجام یافته. در شفت محل اهالی نشین برای ذخیره آب انشاءات زمانوی بنیاد کرده می شود تا از این مکان به خانه‌های استقامتی اهالی قبرهای آب رسانیده شود. در روند کارهای آبادانی در حدود ناحیه تاجیک‌آباد ساختمان 3 بنای تعلیمی، 2 بنای ساحه تندرستی و دیگر انشاءات مهم خواجگی خلق جریان داشته. بیشتر انشاءات تا آخر سال جاری به استفاده داده می شوند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه تاجیک‌آباد. بیننده های عزیز، این بود نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، سلامت باشید.